Ndagitari murungamiri sibitari ya Nyambene Githua shiranorite thirikari na antu bawendi bobwega kwija na mpwe gutethereria akaribe gembe ya ruguru baria bethiritwe bakuniri metho ni mpara na biakuria washira kwaragia ndiria okurekagia kuma sibitari ngina na twana twawe tuthatu baria ba mami sibitari ne ya Nyambene nyuma ya kuria nyama chankamira ikwete kumania na mpara. Dennis Mugendi na chotariria watibone ni bwampara na kiaramu ni bubugu kujirwa nterese maraine igimbe centro untu kwirigitwe akari kurenya masianka meri kwite ni untu bwampara iria ibaindigite na gutuma baba ingi bakaju na gututira uturo bwao sibitari ne Nyambere bofo mushine o maua na ndagitari munene Githua shira na mabisa bangi baugima kuma sibitari ne Nyambere bofo bamburite moyekurumangiriti na bawe bathatu na kubakinyiria nja yao na thuguri ya irio na nguo ni kugwirwa kiribo na kairi na kuno kithikiro kiri akari ni untu bwampara iria ibainyiritie. Tumefika hapa na tumeleta huyu mama hapa, na ile hali ambayo tumepata hapa ni hali ya kuhuzunisha. Tumepata kwa mazingira ambayo hawa watu wanaishi, jua ni kali sana, hawana chakula, na pia pale ambapo wanaishi ni watu ambao wako na shida sana, na inaweza eleweka ni kwa nini walijipata kwa ile hali wakamula ngamia hata baada ya kukanywa. Ibo baya muno no tuba bodeta no tuba yana do mole and so you no tuba data ni ko basa grisin ka to bo pege in ko bere ibo baya no tuba kinya ko na tore andia ta kuria na te kinya toro ndio cia baba ingi irikionaniria kya kuthirirwa ni ugima bwa mwiri bwagirite atongeria bathirikari ya county na nene na antu bawendi bobwega ni bakuromba gutethia no nambi kuonokia uturo na ile malaene ka kwalire ulatue ko muntu ationa kinya no mbikana mbina muntu kinya bebuta atumba kuona ya kulenya mutu kinya gende gombezi ya natumba kuona dilingi ya kula oro kuibo tete saiti na tete nkiroti ito muru baba olele baba mapa para muru ubo olele kinya tona tote na fo wale twele na tuboy twele na te kinya kirie zile shida ambazo ziko hapa ni kubwa sana, shida za njaa, na haswa kwa hii familia ambayo tumeleta hapa. Tumeona zile shida ambazo wanapitia, makazi yao, mahali ambapo wanalala si mahali pa kupendeza, na sisi kama hospitali ya Nyambene, wafanyikazi wa Nyambene na marafiki zetu wengine tutaungana pamoja tuone vile ambavyo tunaweza kusaidia hizi familia ili wasiweze kurudi kwa hali kama ile. Dennis Mugendi, Weru TV, ntoleni amaraene wandini ya thirujine Igimbe Central, County ya Meru.